پێشکەشکردنا بولتانە دەمژمێر 6 و دەستپێکی دەژی سەرن و چا. بەردەوامی پرۆسەیە سەربەست بەردانە تەرۆریستên داعشێدە پێدا 103 چەکدارên داعشê سەربەست بەردان. شاندê ئەمریکیە تایبەت ji bo Sûriye لەگەڵ بەرپرسیارên Tirkiye wê پرۆسەیە vekşana hêzên Emerîkî ji Sûriye gotûbêj bike. Grûpên çekdar yên li Efrînê dimînin du zarokên Kurd ravandin û heta niha çarenivîsa wan nediyar e. Partiya Demokratiyan ya Emerîkî hewla dûrxistina Trump ji serokatiya Emerîka dide. دووبارە سلااو شاندێک ji şepêla pêşeroja Kurdî li Sûriye serdana nivîzgeha rêxistiniya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye li Hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê kir. Şanda şepêlê ji serokê Şandê Fadî Merhê serokê nivîzgeha peywendiyan û Esmehan Daûd nûnera şepêlê li Herêma Kurdistanê pêk dihat û ji aliyê Dr. Abdulhekîm Beşar endamê polîtbûrêya PDKSê û Serhan Hesen endamê komîteya navendî û berpirsê nivîzgeha rêxistiniya PDKSê hatin pêşwazîkirin. Her du aliyan rewşa Sûriye bêgiştî û ya Kurdî bi taybetî û pêwîstiya gorkirina hevdîtinan û bi taybet bi welatên girêdayî bi krîza Sûriye re gengeşe kirin. Herwiha rola Encûmena Niştîmanî ya Kurdî li Sûriye di qunaxa nihada û di pêşerojê de hate gotûbêjkirin. بەیابۆنەیە سالبەگەرا چلیە کۆچە داویە نەمر مەلا مستەفا بارزانی نەقیبێ سندیکایە ڕۆژنەمەوانێن کوردستانە سووریا و ئەندامی کۆمیتەیە ناوەندیە پەدەکەسێ عمەر کۆچەری گوتارێک لە ژێر ناوێ 40 ساڵ ژێ وەفەداریە بیر ئالینە بەرزانیە نەمر بەڵاو کردێ و تێدا بەسا ڕۆڵ و باندۆرە نەمر بەرزانی لەسەر ئاستا کوردی و جیهانێتکێ. نقیبê Sendîkaya Rojnamevanên Kurdistan Sûriye û endamê Komîta Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye gotarek bi bûneya salvegera çilî ya koçedawiya Nemir Mula Mustafa Barzanî di Rojnameya Kurdistan de belav kiriye. Di destpêka gotara xwe de Amar Koçerî Neqîbê Sendîkaya Rojnamevanên Kurdistan Sûriye dibêje netewên şaristanî û pêşketî di jiyana xwe de bi şûp û bandor û rola kesên ku şûnekê bi bandor li pey xwe dihêlin ji netewên din ciyawaztir û balkêştir dibin û nifşên din li ser şopên ku nifşên berê hêştine mezin dibin û vedijin. Gelê Kurd di çarşoveya xwe ya şaristanî de êdî li ser asta cîhanî bi kesayatiyekê wek storekê cihê xwegirtiye navdar bûye ku ew kesayatî li ser hemû ast û qonaxan qedirgiran û bilind bûye. Ew kesayetî ku ji Kurdistaniya re çire û roniya royê wan vegerand. Ew jî rêber û pêşengê Nemir di bîr û baweriya Kurdan û ya cîhanê de Mula Mustafa Barzanî ye. Koçerî her wiha balkişan ser ku Barzaniyê Nemir ji ber prensîp û rewişt û sincên wî yên berz û bilind di dûrxistina gihandina êş û azaran ji dîl û exsîran re her wiha kuştina jin û zarokan û negihandina ziyan ji bo tu kesî û bi tenê li xwegirtina beravaniyê di ber gelê xwe yê Kurd û rakirina sitem li ser wan û naskirina wî bi lihengî û qehremanî ew rewişt û prensîp û lihengiya wî hêşt ku têkeve dilê dijminên xwe beriya dost û hevelan. û rewişta wî ya bilind û sincên wî tu kes di şer û cengan de pê pabend nabin. Lêbelê Barzaniyê Nemir di wijdana gelê xwe de qedirgiraniya mêr û piyawan vêxist ku jiyana xwe ji bo serkeftina gelê xwe terxan kiribû û çiya ji xwe û hêzên xwe re yên pêşmergerek kir heval û destan li dijî sitemkaran li Îranê û Iraqê nivîsand û tûmar kirin. Endamê Komîta Navendî ya PDKSê amaje di gotara xwe de pê dike ku herdem Barzaniyê Nemir bi rewişt û prensîpên xwe pabend bû û hêşt ku bibe storek û tiştên di kesayatiya Barzaniyê Nemir de têne dîtin di tu kesî din de nayên dîtin û êdî bû wek sumbul û mînak ji gelê xwe re. Her wiha ji netewên sitemdar yên xebata xwe ji bo azadî û wekhevî û dadwariyê dikin. Navberî di gotara xwe de xuya kiriye ji ber ku Barzanî bûye çirayek di rêya wî re Kurd têne naskirin û her demekê ji biyanekê re navê Kurdan rêgir be bi navê Barzaniyê Nemir têne naskirin û her tiştek li ser Kurdan û rêberê wan nexuya û zelal be di rêya wî re eşkere dibe û zelal dibe. Ku Barzaniyê Nemir hilkirê şûreşên rêzgarîxwazan e û qedirgiranî da gelê xwe. û bi navkirina Barzaniyê Nemir bi van navan li ser kesayatiya Barzanî ya mirovatî û cengî giraniya wî zêde dike ku heta dijmin rêzê jêra digirin. Di dawiya gotara xwe de Neqîbê Sendîkaya Rojnamevanên Kurdistan Sûriye û endamê Komîta Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye Amar Koçerî dibêje ku gelê Kurd her cihekî de ji bêrayîna koçedawiya Nemir Mula Mustafa Barzanî kir bûne û helkeftek da ku soz û peymana xwe li ser rêbaza Barzanî rêbaza Torîn û Resen û Pêrûz nû bikin.
ku di her cihekê de bîranîna nemir berzanî dibe daxwazek ji bo li xwegirtina prensîpên berzaniyê nemir. Ji her Kurdekî re û kar û xebat li ser wê yekê da ku di rojeke nîzik de di welatekî de li jêr navê Kurdistan bijîn û têde bi mafê xwe ya mirovatî şad bibin û kar li ser rê û tekuşîna rast cihê xwe bigirin. با دوامین جار چکدارن پیاده هجمارک چکدارن داعش لی گوندواره دیرا زوری سر بست بردن اوجی پشتی نابین کاریا سروکن هوزو ایلین عربان و دبری. ji bo cara di diwanê di heftiyekê de çekdarên pêdê hejmareke din êş çekdarên Daişê li dêra zorê serbest berdan. Piştî navbînkariya serokên hoz û êlên Erebên deverê ji bo serbest berdana wan çekdaran. Li gorî zanyariyên arkê got çekdarên pêdê sad û sê çekdarên Daişê li bajarokê El-Sur li gundewarê dêra zorê serbest berdan. Bi amedebûna şêx û serokên hozên deverê her wiha malbatên wan çekdaran. Beriya du rojan jî çekdarên pêdê bi sedan çekdarên Daişê yên got hatibûn girtin serbest berdan. Piştî navbînkariya serokên hoz û êlên Ereban li wê deverê. Got ew çekdar beriya niha dîl ketibûn di destê çekdarên pêdê de. Li gorî zanyariyên arkê got çekdarên pêdê 283 çekdarên Daişê kopiraniya wan xelkên devera Minbij û Tabqa û Reqa û dêra zorê bûn serbest berdan. Diyekê meha borî de jî li bajarê Mansûra yê ku 20 kilometreyan dikeve rojhilatê Reqayê çekdarên Sûriya Demokratîk heftê û çar girtiyên tometbar bi têkîdan û tevlîhevkirina rewşa wî bajarî piştî kêmtirî heftiyekê ji girtinê serbest berdan. Ew jî li ser daxwaza şêxên hoz û êlên deverê bû. Serbestberdana tometbarên şanên veşartî û tometbarên bi hevkarî û endametiya Daişê ji aliyê çekdarên pêdê ve ne cara yekem e. Ku di heyema du salên borî de bêhtirî hezar girtiyên Daeş û şanên veşartî bi navbînkariya serokên hoz û êlên Ereb li Tabqa û Reqa û Minbij û gundewarê dêra zorê û girê spî serbest hatin berdan. Serbest berdana çekdarên Daişê ji aliyê çekdarên pêdê ve tê hevdemî gohîn bi dahan endam û serkirdeyên Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê binçavkirîne û girtîne di zindanên pêdê de. Her wiha bi sedanî ji welatiyên Kurd yên Kubanê got ketibûn destên çekdarên Daişê ta niha çarenivîsa wan nediyar e. Tevî got şerê Daişê li Sûriyê beriv dayîbûnê ve çûye. جیمز جعفری شانده امریکی جبوی سوریه گهشت ترکیه دا کو پلانا بکشانه هیزن امریکی ج سوریه به برپرسیارین ترکیه را گنگ شبکی. شانده امریکی جبو سوریه گهشت ترکیه دا کو بکشانه هیزن امریکی ج سوریه گنگ شبکه. ایرو شانده امریکی جبو سوریه جیمز جعفری گهشت انقره پایتخت ترکیه دا کو به برپرسین ترکیه را روشا سوریه بگشتی او دورا من بجه بتایبتی گنگ شبکه. لگوری اجانسا انادولیا ترکی کو د پلانا سردانا جعفری ده بریارا روژا سشمی هجمارک هفدیتن بجیکر وزیر ترکی سادات اونال و هجمارک جبر پرسن لشکریان ترکی را پیک بینا. لگوری کو تی پشبینی کرن کوه هر دو آلی اپراسیونا وکشانا هیزن امریکی ج سوریه و پیک آنینا نخشریا گریدای به دورا من بجیوه گنگ شبکن. ده هفته بوری ده هیزا کارن هفبش ده چارچوفه دانستاندن ترکی و امریکی ده جبر هماهنگیا وکشانا هیزن امریکی جبو سوریه لانقره هجمارک هفدیتن پیکانی. و دوان هفدیتنان ده هیزا کارن هفبش پلانن هر یک جوکشاندنا هیزن ولایتن یک گرتی جدورین روژالاتی فراته و دورا من بجه و هرگولین دورا آرام یا کوبریاره لباکور سوریه ور درست کرن و وکشاندنا چکن گران یند دست قصده ده ین کو امریکا بریان ها پیشکشی وان کربون هاتن گنگشه کرن. ده حزیرانا سال 2018 ده ولایتن یک گرتی و ترکیه گهشتن ریکفتنه کی درباری نخشریا باجاری من بجه لباکور روژالاتی حلبه. دخالین ویره کفتنه ده دبکو چکدارن بسر پیده و جدوره ورن وکشاندن و پیک آنینا آرامی لدوره لی امریکا او پلاند چند مهکی پاش خست. بله تماشاوان نجاج بوی گوتو بیجکا بهتر لسر پروسیا سربست بردانا تیرورستین داعش جعالیه پیده و کو بردامه جدما بریادو سالان دست بکریه و حتی وکا ایروژی بردامه هر دبه هفتیه ده بصدان چکدارن داعش سربست بردان بیکو تو سوزان بسران دا بسپنان گوان دادگه بکیان بیجن. نها دریا سکایب و ماموستا
لەزگین هەدا یاسا ناس و هەروەها مامۆستا نەواف ڕەشید سەرۆکێ نونەتی هەرێما کوردستانê ya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê mêvanê min e li stîdyoyê mamosta Newaf tu bi xêr hatî mamosta lezgîn silav te jî bin zê ji cem mamosta lezgîn dest pê bikim dixwazim bizanibim ji rûyê yasayî ve destpêkê yasayên navdewletî çawa teamûl li gel kesên ku têne girtin û endamên de grûpên terorîst de tê kirin mamosta lezgîn dem baş dema ku endamên grûpên terorîst ku bi dehan tawanên terorîstî li dijî mirovatî tawanên cengê encam dane komkujî her çi corekî terorê tê behskirin ji destê wan têkirin û encam didin yasayên navdewletî çawan bêjin teamûlê li ger van kesatkê çi yasa bi serva de têne sepandin أول شيء سباسيات كن راسي أب قلب بليار خاصة سر تنظيم داعش تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وقتها تكتن عراق دا وسوري دا راسي قلب بلياري مجلس الأمن دركتن اعتبار كن تنظيم داعش تنظيم كي إرهابية وجماعات بيبا قيداي أوجي قاعدة وجبهة النصرة جي أو جهات اعتبار كن إنه جماعات هي إرهابية جبوي كي حتى او بريارة جبو بيت الشيء دركت خاصة بريارة كي 2667 راسي دركت بريارة مجلس الأمن هجمرا يا قرارة بريارة مجلس الأمن يا 2011 دركت يا اعتبار كي تنظيم داعش تنظيم كي إرهابية دوبراني چند برياري ديتر هاتن يك جوا بريارة فردن 1400 ويك صلاة 2018 داني وقتها هنگا طلبة كربو جميع أطراف نزاعي سوري عمليات عسكري بسكناندن بس أو عمليات ضد تنظيم داعش وضد جبهة النصرة أو قاعدة وادا أو تنين سكناندن بخاطي أو جماعات إرهابيين أو عمليات عسكري ناي سكندش بو هيك برياري ناف دولتي راسي اعتبار كنا جماعات إرهابي أو تنظيم داعش وجبهة النصرة وقاعدة واتفاقيات جنيف 1940 هيدا خاصة اتفاقيات جنيفيا سيا مرتبط وجود بيجي خاص أسرى الحرب شو تعامل بأسرى الحرب أو جي اعتبار كن يعني او بروتوكولي اضافي ملحقه اعتبار كانه جماعات ارهابي خاصه نزاع وقت الدولي نزاع بين لشكري دولت هذا نزاع بين دولتكي وجماعات ارهابي او جماعات ارهابي صفتا اسر الحرب سوانا ايضا خاندن بله باشا ما مستهلزقين قرمن بمنا ما مستا روي سياسي با افسر بس بردانا ترورستين داعشي چش رو وجره تکرن چما بس انگو چما رمن پیده ده پیش روژه ده جوی سر بس بردانه هیا وقتی اوی چیا؟ ورسپاس شخوا پیده نخود یه بریاریه بله جور جرهاتیه اف نب اراده خواه خلقه بردده اف کسی تیرور و ایگو بصدا خلقه ما و ملتی ما کشتن لسر ناسنامه خواه سر ناسنامه وینا کشتن و تیرور کرن و صدان و بحزاران جنه کردن ازدی برن کستن زانی و آنها جیوا تیخو یعنی کرن هجمارك مزن جنه کرد بسری تربين بله هبش بهفره ايجو تمامي خلق دانا كشتن وخلقي ما واهلي ما ابا انها دبي نكفنا تواتيك السياسي جرى ناكرن ومستا وقت سياسي ديتنا مدى تشتكي سياسي الجنبية ديتنا حتى في ساعتي هر وقت يجي كاري قودكن كاري دمكية كاري تكتيكية كاري جوانتي خستن وجور ده كسي جو خدي بريار وخدي باندور وخدي رول لسروان ويجو اوانا بإرادة الباوة او خداني وينا وهر وقت يجي تنفيذ دكن ايوان اوامرها تنفيذ دكن تتصور عمدل ولا جبر فيك يجي انها وقت يجو هجر راست بي ما بستك سياسي بي خلقي مهنة خلقي روجنا مفانن خلقي بدهان خلقي ما إيرو روج الجموان تنداني واندنا دحبسي واندنا تقول هي وانتنا غيري قوتنا سياستك تشوتا
یان رەخنەکە یاش نەرازیبوونەکە سیاسەت ئەوان ئیر ڕۆژ زیندانە و حەبسادەنە ئێوەک فواد ابراهیم و ئێوەک بەهزاد دۆرسن و ئێوەک ئەحمەد و ئێوەک هەفقاس سیاستمەدار و هەفقاس کەس گرتینە تێن تیرۆرێ بەردەدن تشتێکی سیاسی تێدا نینە دیت نامدە. باشە مامۆستا لەزگین ئەو تەرۆریستن و سەربەست هاتنە بەردان li gor yasayên navdewletî çavê werine sizadan dixwazim tu ji rûyê yasayî ve berawîr deke muqarineyekê bike navbera wê û girtiyên terorê û girtiyên siyasî yên aliyên Kurdî li cem pêdê bi tenê dema ku gotin weke mamoste Newab gotî siyaseta we çewtan li dijî wa bûn dijî nerîna wan bûn siyaseta wan bûn ew çawa têne sizadan û teroristên Daişê çawa têne sizadan li gorî yasayên navdewletî pêdê demar ser erdê teroristan serbest berdê û girtiyên siyasî yên Kurd di zîndayê de dihêlê çi yasayeke ev وقت بيجم يعني مقوتي ضرب كان راسي تشتا داعش كري داعش جماعاتنا إرهابينا مصنفة دوليا قبل مجلس الأمن فاني برياراتي مجلس الأمن قالك دركتن اعتبار كان داعش ضمن جماعاتي تيروريست جماعاتي إرهابي ونتيجة انه او نزاع مسلح نزاع كي نبينا ضد دولة هدايا نبينا لشكري ضد دولة هدايا وجماعتي مرتبط واجو شاغني جبوي كي حتى اعتبار نكن اف جماعتي ارهابي جماعات يعني صفتها اسر الحرب سروانا يطل خاطش بر خاطر قالك مجازر هات كرن سرنابي واضطهاد ديني هات كرن اضطهاد المدنيات كرن قالت عالم هجراندن جبوي كي او يعني او داعش جرك قانون وطني بيسرطه بخاندن بس راستي لانه او تنظيمي طالما تنظيمك دولي هات صنفاندن انه تنظيمك ارهابيه جبويكي جرك يعني اي انتساب اي شخص انتساب وتنظيمي باعتبار جرمك هات ارتكاب كرين جرمك ارهابي هات كرين او جريمه ارهابيه او تنظيمك ارهابيه صفتها جريمه سرها طبقاندن جبوي خاطري ويكي جرك او بمحاكمة كرين راسي يعني بمحاكمة كرين محاكمة عادل قانون دولي لحقوق الانسان سلبي طبقان ان قانون دولي لحقوق الانسان ما في محفوظ ودفاع خارج حقيقي محامي بقى ما في بيشا محكمه مؤسس بشكل قانوني وبيشاوي بمحاكمه بس نش حقيقي جبر خاطري جرم جزائي او امد فيجن نطاقي قانون جزائي ده صلح نينه صلح بالعاده صلح كان يتكرن او صلح هنا جرائم ضمن قانون جزائي ده جرائم بسيط بهتر حق اشخاص بيفا جريدايش بلي حقي مجتمع بيفا جريداي انها اف جريم اف نطاقي ارهابي اف جرائم ارهابي تكرن او وجود بيجن حقي ملاتكي بيفا جريداي يعني كاس نكار الصلحي سربكي وبرد راسي داخسنا نش حقي اي انسانيه اي جهتيه برد الا جهتك قضائي بشتي محاكمه وبيع محاكمه عادل جير بكرن محامي جير بكرن ضماناتي قانوني حمي جير مهيئ قانون دولي لحقوق الانسان الاعلان العالمي لحقوق الانسان دواري واكسادا بيتا بقاندن حقوقش حقي وطبيعيه بل يو انسان امنزا ظروفي انتساب تنظيم داعش بس هربت اي انسان ضمن تنظيمك ارهابي بي صفتا جريمه سر هات كرن او جريمه خاص ما في ملاتي بيبا جريداي انما في اشخاصنا بيبا جريداي حتى الصلح بيتيا كرن اجبويكي ادبجم وقو من هم دايو كرن قريب بيشا محكمه بيكرن او محكمه بقرن اب انسانها بيدر كتن يان بمن دويده اجبر خاطري ازبور انجلد ميزي بله مامستا نواب سربس بردانا چکدارن داعشو هشتنا گرتین سیاسیین نرینه ده زندان ده چه دنابا جواکا کردی ده درست دکه چواته که ده اب بجن ریخستنا کو وی کاریت که چه جورا ریخستنا که جروی سیاسی و نرینه تا و چش وان مالبات عربیجی مالبات شهیدان بگومان او انکو خوینا لایوان دبر آزاد کرنا خاکا وکا او بجن خاکا سوریه دبرين عربة كجارين وان سربس بردين سپاس اما شخواز حزتكم حبك يفقرم باش اف رژیم وها اف بهذا پروردب يلجم رژیم دكتاتوري وشمولي بله رژیم دكتاتوري وك نمونه
رژیما سووریا ئەم باش ئاگادارن پێ 30 ساڵی حافظ ئەسەد سەرۆکێ سووریا بوو یەک عەفو یەک لێبورین گرتیە زندانە سیاسی نەکرد لێبەلێ هەر ساڵ و هەر مناسبە و هەر عید و هەر جەژن خەڵکی دز بەردەدان و چەتە بەردەدان حتانی ئەف داعشاناژی حەبس و زندانی vê rejîmê debûn û di rejîma Başê Iraq debûn di roja ku pêwistiya wan pê çêbû berdan ji bo xatirê wan bikin destek û bikin adat destê xwe de eynî van ev Daişê anha zindanê van rejîma debûn ev rejîmê got biryara peye de destê wan de bi wan dibe لێبەرێ حتانی بەشار ئەسەد جی سەرۆکێ ئانها سەرۆکێ کۆمارە سووریا سەر 15 ساڵی رە حتەنها یەک ڕۆژی تەنێ بەریارێک دەرنەخستیەش بۆ عەفووە گرتیên سیاسی گرتیên سیاسی وەک van ڕێخستنە وەک van rejîma gelekî ditirsin ji kesê siyasetmedar û kesê îşqelemê ditirsin ji siyasetê ditirsin ji çalakiyê aştiyane ditirsin lêbelê her wextî dixwazin çareserî eskerî bê çareserî siyasî têde tir nebe kuştinê bê balansê şer û tim qewetê li aliyê wan bê ev ji alîk ji aliyê din jixwe ez jî mame mehtimayê wek te got ev ê gotbêjin ciwanê şoreşger ê got her wextî pê xelkê me û milletê me û paregê encûmenan niştîmanî Kurdî disûtandin û dişewitandin û xira dikirin û rism û dirûşmê encûmenan niştîmanî Kurdî a got doz û xesteka wan kurdewarî û kurdîtiye çon xira dikirin dibin siya wela layîngerê alîkarin çetara alîkarin îro roj Daeş berdidin û ev malbatê şehîda jî bi rastî jî ez mame mehtimayî gerek zûtirîn wext dengê xwe bilind bikin bibêjin ev çi bû ev xelkê guzaroyê me hatin kuştin ji bo beravaniyê ser vê esasê beravanîkî dikin bo xelkê xwe û milletê xwe û hatin kuştin îro roj eynî wan ew ê got wan kuştina kuşranên wan qatilê wan îro roj derdikevin û nebez derdikevin jî dibêjin divê evana pak bibin û divê bên tevlî civakê bibin û divê demanek ji war çêbê û divê maaş û perwerde û her çi مامۆستا لەزگین پرسێک دووەردە هەیە ڕێخستنا تێرۆریستیە داعشێ هەپەیمانیان ناودەوڵەتی لە دژی وێ شەڕ دەکەی هەر تەرۆریستێک دەما تێ گرتن divê weka tênaskirin eger rêkeftin heyan ne divê radestî wan werêkirin bi nerîna te di pêşerojê de civaka navdewletî û netewên yêgirtiyan gu yasayên navdewletî wê karibin peyadê siza bidin ji ber ku teröristan serbest berde yan tiyasa divê derbarê de nîne لا راسي تشتي ملزم نية انه يعني وا بسلمين وا كساء يعني داعش بسلمين جبر خاطي جرم سر اردي سوري شي بيه سر خاكا سوري روجافاي كردستان او جي حاليا يعني كاب وصفي قانوني بحكم الواقع جزء حاليا جزء دولة سوريا جبوه كي يعني نملزم جبر خاطي دا جرم لي شي بيش حقيقي بهترتر الودي او انسانه بمحاكمه كان بس يا راس يعني يا هري جرينج ام بيجن جرك نهاتيان بردان جرك بهاتيان محاكمه كان باشياء محكمه عادل بهاتيا شكلها باشا ما مستهلكين برسامن الين ناب دولتيان گویا ساين ناب دولتي وكاربن بيدس زابدن محاسبه يمكن ده بيشروج تجبر خلكن تيرورست اندامن رخصنا تورستیا داعش كتبه جهان الدجوي شرط سربست بردده بيشروج دوي كاربن وسزابدن انگو بدنا دادگه راسيته او قانوني وصانين انه موضوع جبر خاطر جرم سوري دا شي بي حاجه قوانين ضمن دولتات سوري دا سرو اساسي بكن جبر خاطر تبرياري مجلس الامن قوانين الزام ناكن انه فرضا داعش بسل من الجهات الدولي محكمه الدوليه وقتنا بريارك دركتيا
جبر خاطري فرضا قرار مجلس الامن دركتيا إحالة ملفات داعش وبحول عندها محكمة الجنايات الدولية أو محكمة خاص محكمة دولتي فيت الشيدا بهت يا أباكرين هنجي وطلباء اعتقالا ومذكرة اعتقال بحق قادة داعش أو أفراد منتمي أندام في تنظيمات تيروريست طلباء بكيا بشين محكمة دولتي هنجي ينسى المادية او قد تشتكي جهازك تنفيذي راسي دولة دانين حتى ايكي الزام بك بيجن حتى فلان تشتبدي يعني مجرد حتى تجي شيء وينين مجرد قرارات بريالتي مجلس الامن وقت جاي درناك تحت الفصل السابع كاس نكار كاس الزام كشبر بريالتي جمعيه العامه للامم المتحده دات كيفن وقت توصياتها دات كيفن بريالتي مجلس الامن جي حاجه تحت الفصل السادس دات كيفن نبريال ملزم حاجه تحت الفصل السابع دات كيفن او بريالة هنجي ملزم بس تشتك حاليا موجود نيند ام في حاليا ام حاجه تشتك هوا جزاء تشتك هوا او هندوري سوري داس بشروجا سوري داني حاجه تشتك محاكمنا بها باكرين قوانين العداله الانتقاليه بشكل او راسي او تشتكيتها باشا مامستا نواف بردوانبونو رجدبونا في ديل سرقرتنا سياسيين كردي ويتشم بجن شرخي دنابا كردان دا درست بكي بيشروج دا آليين كردي داخوازوان جه پیدید شیکو سرکرده و خبرکارن کرد دزیندان دا بجهد هلی و ترور سنداش سربست برده. که پرسات جمع مستکر ری پرسک اساییه بس اسکارم وک هلوستا خوته بیشتر. پیدا دعینی لیسته ده لیستا پیدا و داعش عینی یک بالنسبة هزين كوماناف دولتي. اگر دمکی وان بکار آنین اجبرگو گرکی وان بون گرکی هنا کابون سر عردش بو شر داعش بکن و تشتكي هنكي دمكي بو گرکی وان بو لبلي آگو دواره واتوان بار بکن یا واسزا بکن و عيني شوي عيني شكله عيني ليسته عيني ليسته تعجدابون فرق جداين آدني موضوع شرخي بيجم شخوا انها مخابن جي مخابنيه واز ديساني اغو غوادي مغوت از ما يدبينم يعني خلق حتى كجا دفري جافي وانغرتي حتى كجا دفري مجي خلقي شوشتيه حتى كجا دفري مجي خلقي شوشتيه نكارم ببيجن احمد صوفيش بو هات يقرتن وافاناش بو هات بونغرتن وشما احمد صوفي دمينات حبسيده فؤاد ابراهيم دمينات حبسيده از دعوالو بيرونيت كم نافا حما بيرامناين هبالي مي عفريني دين حمو افيك قرتينا بهذا دورسن شخوا روشاوينا ديارة كاستوزان الكودية او كسين جنرال وضباط وايجو هاتن رژیم سیاست رژیم قبول نکردن هاتن سرواسینورا هاتن قرتن بدسته وانا آنها نپندینه کس نزانه بکد چونن افانا همه يعني شخوا عربيت بجن مقارنه جيت تيد نابي مقارنه بس عيني افا قرك خلق زانبن او آمت رسياواني حري زور جواناها او انا حبسات دهيدن وك مقابات قوت بري باشا ما مستا نواف پیش روج دا چپلان جموها وكا انا كسام بيجن داكو بربانية بر خباتكار خود بكي ودا خوازا چارنويسا ديال كرنا چارنويسا بكي سر حسن عبدالتي تكاروي وري كرن اما بلانا ما شخوا چالاكي ما وبلاني ما سر استا سياسية سر ميزا كوماناف دولتية بهف بشي بحمو كوماناف دولتية ام كاربن هر وقت يجي وام قالك جراجي بيشكيش كريا ام بلقا بيشكيش بكن كريا ريوان ام فضح بكن ام كاربن حتى اني بكي استك كاربن دبي بويا ودبي انجام انجام وكم انجام هر وقت يجي تي خويا كرن انجام يكج انجامه حتى انها سدما كرياري واني تشوتي خراب سياستي واني تيروري ديجي ملت وخلقي وان ممارساتي قودكن ديجي خلقي ما وملتي ما او اقو نهشنا حتى انها
كاربن بكين سر قول سر عردينا وخلق شي بيجن سر عردينا وهيزك خويانيه وكمان في دولتي يجي يعني بيوستيوان جركيوان بهيجي بس نكار الماندر باس بكن ناف مجتمعي دولي ناف جفاكا دولي وبكن شريك وهبش جبو بيشروجا سوريا يجي برقو جباب بفاكر ياري واني خراب وتجاري يجي ودولت وقبولنا كن دكتاتورك رابي ودكتاتورك يدي كبير شوي الجودانش مامستا لزگین مامستا نواف گوت کو پککا کو پیدا باسکی ویاله روجابای کردستانه لگل داعشه دیک لیسته دنا بنیدتا دما کو رخصتنك ده لسته تروري دبي يا ساين ناب دولتي و لهمبروان كاربت شيكب كيانجي او اركيوان بو يا ساين ناب دولتي كوتن كو خصتنا او رخصتنا لسته تروري ده ديانت بحسب النقطة بيجيش برخاطري ما مسلوات تشتبود از كمحامي كقانوني البرنامج الدولي ميفان جمد تيقة سنة بدم خياكينش برخاطري راسي منو خوات لستي نار دولتي نديتنا انه ولا بيادا انه ضمن لسته ارهابي دي او سيراوي سيرا داعش راسي اكتشتها نينن يعني موضوع داني يادي بيادا راسي بلقي هنا دولتي اقليمي بلقي لي ميزين وقت مسافه تركي انه او اعتبارك تنظيمك ارهابي او نا دولتي نا دولتي او قائمه جم تركاتني هي بس راستي دولة تعامل بيادا راتكن نكها كتنظيمك ارهابي اعتبارت كان اوجي شريحه جبر خاطي اوجي مشترك قوات سوريا ديمقراطيه داني از نيرينا نا دولتي بيجم جبو خاطي ما مسنواف راسي قلت اوجي الاستاد داعش دانا قول بريارين ناف دولتي راسي او تشتا منو خوان نديتيا اكتشتاها انا زالم مصدري ما مستنواف كيدي بقى بجمتي هاد خاصين از بدا خياكين كياسناس وكمحامين. بله. وكم هر وقت يجي زانن وانا الاستارج دنا الدنيا حموده زي جارك بحسبويا اف تشروكا قنها ما مستا لازقين بيجي باش داعش هذا دفري وك مقارناك بو يعني تيرور وتيرورتر هنا كي بكار هاتن سر عرضي وشر داعش كرن هنا كي الوسطى اخو هناك دولت الوسطى اخو جوهري او بخد الاستارج دب ودما كدريج وباش تذبوا والوسطى هناك دولة هذا جوهرتن وحتى أنا هاجي جبر فيك يجي نكارن احراجك مظن الجموان هي نكارن درباسي سرميزا كومانا في دولتي بكن وباشتي انا قفتوغوي بكن وديالوكي بكن ما مستا ناف ده لسته امريكي ده بكاكا وداعش جبهة النصرية تما كوتي قوتن بيدا بشكش بكاكي وي وقتي تكبين عبدين انجا لدنا عبدين باش كلاك سباز جبوي ما مستا نواف رشيد سروكي نونراتي هريما كردستان انجمن انشتمانية كرد لسوريا كلاك سباز جبوي يا ساناس لازقين هدال كولا قلمن بون كلاك سباز ما مستا دسته دانستاندکارا سوریه اپوزیسیونل ریاض جویا و نرینا خویا نو دربار روشا سوریه دا خویا کرن. پشتی جبینین در روزان ریاض دسته دانستاندکارا سوریه نرینا خویا نوج پیش روزا سوری را دیار کرد و داخواست جگروبا بچوکر کو فشارل سر رژیم اسد و حوال بندن وی بکه جبوب جهکرنا بریار ناف دولتی. دسته دانستاندکارا سوریه ایران نرینا خواج پیش روزا سوری را د کنگره روزنامه‌واندا دیار کرد. د کنگره روزنامه‌واندا سروکی دسته دکتور نصر الحریری راکهاند کو پشتی جوینین دروژان ی دسته لپایتخت عربستان السعودیه به مبستان نرخاندنا گرشانده ناف دولتی نوج بو سوریه گربه درسونیا داوی لچند ولاتن پیوندیدار بروشا سوریه و بردفکی دسته دانستاندکارا سوریه دکتور یحیی العریضی جبو روزنامه الشرق الاوسط گوتبو دسته لبو تفگرکی دکه و خواندنک باش جروشیرا دکه ولسر پیشاتین داوی و نرخاندنا خواه بده دیار کرن. العریضی دازانین کو دجبنا دسته دانستاندکار دا گلک مجار دروجه و کریزا سوری دا هاتن بحث کرن. نرخاندنا روشا میدانی لباکور سوریه و بتایبتی الاتلبه و باکور روجهالات سوریه.
هر وسط جبنا دسته بحثا بریارا بکشانا هزین امریکی جی کر و بردوامیا توپاران کرنا رژیم لسر ادلبه و به پشتوانیا ایران بشکدن یه جبینه بون. لسر آستا سیاسی جی جبنا دسته سوریه انجامن هفدیتنین پیدرسون دگل دسته دانوستان کار و رژیما سوریه و هزین جواز ین اکتیب دی دوزا سوریه دا گوتو بیش کرن. و نری ناویش بریارن انجمن اولهیا ناف دولتی درباره سوریه دا و ریباز و لیکوی ناوی دی دوزا سوریه دا و دوباره تکس کرن لسر استراتیجیا کار لسر بندن بریارا ناف دولتی 2254 یا گریدای بدوزا سوریه را و تنه پرسا سوریه دی کومیتا دستوری دا کوم نکه. دسته هروها بحثان نری ناخواد پیش روژا سوریه دا لگل لیکولین زانستی که درباره سوریه دا هاتنه انجام دان دگل روشا مرووی لسوریه و دوسای گرتی و رواندیان لسوریه گر. روزنامه که روسی بلاف کریه کنه کوکی دنا بر رژیم اسد و روسیه دهنه و ایران مرمه خود سوریه ده بجه آنینه و اسرائیل نکاریه بلابون و دستوردانه ایران سوریه ده راوستینه. سردانا بشار الاسد سروکی رژیم سوریه جبو ایران جالی روزنامه‌وان و روزنامه‌یان و هاتیه شروع وکرن کو ناکوکین رژیم اسد و روسیه هنه لیبل نای بحث کرن سرباری کو ایران مرمن خواد سوریه ده پیک آنینه و اسرائیل جی نکاریه دستوردان و بلاوونا ایران ده سوریه ده سینوره کی جره دینه. روزنامه نیزاوی سیمایا گازیتایا روسی گوتارک جنویسینا فلادیمیر موخین بلاف کریت ده ناکوکین رژیم اسد و روسیه اشکره دکه. گوتارا روزنامه نافبوری آماجه به سردانا سروکی رژیم سوریه بشار الاسد جبو ایران دکه و دبیجه ایران لسر راگهاندنا دورا آرام لروجهالات جمع فرات نرازیه. تاوی کو ایران به اشکره نگوتیه ترکیه و روسیا کو او نرازیه لسر دورا آرام و جوینا آسیتانا جی به شیوه که نورمال انجام دایه به هر دو ولات نافبوری و. فلادیمیر موخین دبیجه علی خامنی ریبر بلندی شورشا ایرانی به اشکره راگهاندیه کو ایران نرازیه لسر راگهاندنا دورا آرام لسوریه. ده هفدمه کو ایران و رژیم اسد بیدنگی لسر ریکفتنا روسی ترکی ده درباره دستوردانا هفبش ده دورا آرام ده دکن و او یک ده دیار کرن کو رژیم اسد و ایران تو هلوستان ناستینه برانبر روسیا لیبله ناکوکین جدید نافبرا رژیم اسد و روسیا ده هنه او تا نها دم نهاتیه او ناکوکی درکبن لسر میزه. روزنامه نیزاوی سمایا گازیتا بلاف کریه لسر زار جنرال لشکری یوری نیتاکاتشیف کو بنگهین لشکری ایرانی لسوریه تین بهز کرن. سرباری آماجه کرن لسر داخویانین سکرتری اولهیا ایران علی شمخانی کو ایران صده نوت جه آرمانجین خواد سوری ده پیک آنینه و اسرائیل نکاریه روبروبونا ایران ده سوری ده بکه. جنرال روسی دبیجه دباوری آوی ده ایران ده سوری ده بسر کتیه و آرمانجین خوژی جساده نوت پیک آنینه. نیت کاتشیف سربار کرد که دما ایران بنگهن خواهین لشکری لسر سینور اسرائیل به سوریه را آواد که و رژیم اسد پشتوانی آوی دکه او یک دی واته که رژیم اسد ندبن کنترولا روسیا ده و اگر روش بوی آوای بمینه و اشترک دنافبرا ایران و اسرائیل ده لسوریه وره رودان و او یک ندبر جواندیا روسیا ده بتایبتی روسیا پیوانا هزه دنافبرا ایران و اسرائیل ده لسر خاکا سوریه جناوندا دار گرتیه. تیزانین کو بشار الاسد سروکی رژیم سوریه ده هفتیا بوریده سردانا طهرانی کربو و لگل حسن روحانی سروکی ایرانی و علی خامنی ریبر بلندی شورشا ایرانی جیویابو و او یک بو جهه گمانه کو نحکوکین روسی لگل رژیم اسد درست بونه و اسد ولایت اخوه جه خامنی را نوکریه. به بونه سالوگر 15 یا راپرینا 12 اداره خواجهی برلین نونراتی اروپای انجمن اجتماعی کرد لسوریه و خواندن که گشتی بلاف کرد. ده و خواندن ده نونراتی اروپای ان کسی دهاتیه کو خواجهی برلین بانگ ل روند کردی اروپای دیگه کو دروژا وجاندن سالوگر راپرینا 12 اداره سال 2004 بجار برلین آلمانیا بجداریه دمانگرتن که ده بکه مانگرتن لروجا سی شمر کفته 12 اداره دمجمر 4 ایوارل بجار برلین آلمانیا و ورل درخستنو و خواندن گشتیه.
گروپن چەکداریان لە عفرینێ دەمێنن دوو زارۆکێن خەلکی عفرینێ بە سەر و شوێن کردنەوە حتانها چارەنویساوان دیارە. گروپên çekdar li Efrînê keçek û kurek welatiyên xelkê Efrînê di du bûyerên cuda cuda derevandine û zêdetirî heft mehane keçek bêserûşwên bûye. Roja yekê meha heştan ji sala 2018 derên gêşevê grupa çekdar ya bi navê El Hemzat bi ser mala welatiyê bi navê Ebu Wehîd Bekir li gundê Hemûracoyê serbinavçeya Mabata de girt û ew li gel Keçawî Newroz ya 16 salê revandin û piştî demekî hatin naskirin ku ew di zindana bajarê Ehzazê de ne û piştî sê heyvan bavê Newrozê hat azadkirin lê çarenivîsa Newrozê heta niha ne diyar e. Rêxistina mafê mirovan li Efrînê duh roja yekşemê çîroka Newrozê û bavê wê belav kir û wiha behsa çîroka wê kirin. Berê Newroz ji aliyê YPG hatibû revandin û piştî sê heyvan Newrozê karîbû ji girtîgeha YPG li Herêma Cezîrê li Kurdistana Sûriyê bi alîkariya xelkê deverê xwe rizgar bike û vegere mala xwe. û wê demê PYD li Efrînê dest helatdar bû lewma malbata Newrozê bang li aliyê berpirs û rêxistinên navdewletî û mafê mirovan dikir ku alîkar bin di rewşa Newrozê de û çarenivîsa wê bidin diyar kirin. Di bûyereka din de grupeke nenas roja çarşemba borî bi şev ciwanê bi navê Ehmed Munîr Xelîl yê 14 salî ku bi xwe gundê xelkê Mersike bi planeka rêxistinî revandin. Rêxistina mafê mirovan li Efrînê dibêje grupa çekdara nenas bi şev silkê têkehrebeyê yê mala Ehmed Munîr Xelîl daxist û dema ku Ehmed 14 salî derket û çû ji bo silkêta kehreba mala xwe bilind bike lê wê grupê Ehmed revand û heta vê gavê çarenivîsa wî ne diyar e. Piştî ku grupên çekdar di 18 adara sala 2018 de Efrîn kontrol kiriye û bi hesab miletê Kurd ji sitemkariya PYD rizgar kiriye, îdî rewşa Efrînê xirabtir bûye û girtin û dizî û talankirin û revandin û kuştin bûye nûçeyên ragihandinê bigiştî li ser rewşa Efrînê. Operasyoneke leşkerî ji aliyê rejima Esed ve li gundewarê Hemayê tê çaverêkirin. Li gorî ku Rojnameya Alwatan belav kiriye, rejima Esed dest bi amadekariyên xwe yên dawî ji bo operasyoneke leşkeriya barfereh li gundewarê Hemayê kiriye. Hevdemê armaşkirina baregihên Eniya Nusra li deverên El-Tamnew, El-Kerkat û Mehrabkew, El-Zekat û Babet Taqew, El-Hwêz û Qel'atil Madiq li gundewarê Hemayê piştî ku duh rastî êrîşekê li baregihê leşkerî li devera El-Misa sina hat. Navenda li hevhatina Rûsî ra gihand ku Amerîka rê nadê û karwanên alîkariyên mirovî di rê nêzîkî bengeha tenefra derbas bin û her wiha Amerîka nehelê derbiderên kampa Errukban vegerine ser zêdên xwe. Hindek ji derên siyasî İsraîlî ragihandin got Serokwezîrên İsraîlê Benyamin Netanyahu piştî civîna xwe bi serokê Rûsya re Vladimir Putin dikarîbû sê destkeftan derbarê Sûriyê bi dest bixe. Li gorî zanyariyan got Netanyahu sozek ji Putin wergirt tê de diyar dike got Rûsya topên li dijî balafiran yên S-300 radestî rejîma Sûriyê nake. Got ev yek têwateya got topên S-300 yên ku li bakurê Sûriyê ne nakevin dibin kontrola rejîma Sûriyê de û tucaran nikarin bi tena xwe li dijî êrişên İsraîlî li Sûriyê bikarbînin. Her wiha di jivîna navborî de her du aliyan li ser pêk anîna hevpeymaniyeke siyasî hevbeş ji bo derxistina çekdarên biyanî ji Sûriyê li hev kirin. Got ev yek jî dikeve bercewandiyên İsraîlê de li gorî çavdêran. Pisporê İsraîliyê taybet bi karûbarên leşkerî talîfram ragihand. Got narîna wî de ev xala dawî derbarê derxistina grupên çekdar ji Sûriyê armanca wê derxistina çekdar û milîsên İranî ji Sûriyê ye. Got Rûsya du dil e derbarê piştgiriya vê xalê. Lê Fram her wiha diyar kir got tevî got Rûsya li ser vê xalê li gel İsraîlê li hev kiriye lê ew ê berdewam be di rola xwe ya du alî û hevbeş de di Sûriyê de ji bo cîvecîkirina bercewandiyên xwe yên taybet di Sûriyê de. Ev li hevhatin hat di demekê de got İsraîlê bi hemû şêweyan hewl dide got çekdarên İranî ji Sûriyê derxîne. Hevdemî got İran jî Rûsya tomet bar kiribû bi alîkariya İsraîlê di êrişên xwe de li ser bingehên İranî li Sûriyê.
گوب گوتنا برپرسن ایرانی روسیا سیستما S-300 یا لدجی بالافران رادوستینه دما کو اسرائیل ایریشی بنگهن ایرانی لسوریت که. پارتیا دموکراتیان امریکی هاول داده که دونالد ترامپ سروک امریکا جه سروکاتی امریکا دور بخی و دبجه که ترامپ ریگری جیاسه امریکی را درست کریه و پیوسته وره راوستاندن. روزنامه واشنطن پوست و کانال CNN یا امریکی بلاف کرنه که لیو و تفگرک جدی جعالی پارتیا دموکراتی امریکی و هیه که دونالد ترامپ سروک امریکا لسر دست حالات لابدن. دوی درباره ده سروک کمیتا دادوری ده انجمنا برلمانتوین امریکی در آگاهاند که دونالد ترامپ ریگری و آستانگی جیاسای امریکی را درست دکه و لگوری دستور امریکی پیوسته ترامپ لسر دست حالات امریکی وره لادان. کمیتا دادوری یا بسر پارتیا دموکراتیان و ایرو روژا دوشنبه داخوازا فایلین 6 کسین کو پیوندی آوان به ترامپ و کمپانین وی و هنه گریه و او یک گاوک جدیه ده درباره لادانا ترامپ لسر دست حالاته. جیرولد نادلر سروک کمیتا دادوری اشکره کر که او به همی هولین خواه لبلگو دیکومنتان دگره تاکو تدابیر ده در حق دونالد ترامپ سروک امریکا ده ورستاندن سرباری که ترامپ دست حالاتا امریکا به شیوه کی شاش بکار آنیه و آستنگی جیاساین امریکی را درست کریه و دوی وره لادان لسر دست حالاتا امریکا. جعالی خواه CNN امریکی بلاف کریه که هولین دور کرنا دونالد ترامپ جه سروکاتی امریکا ایدی بوا روژف لامریکا و کارین جدی لسر تیکرن. CNN امریکی بلاف کریه که دما پارزر دونالد ترامپ روبرت مولر لپیشیا کنگرس امریکی ایفادا خدابو ترامپ بهتر راستی فشاری هات. جعالی خواه دونالد ترامپ سروک امریکا لسر تویتر خواه بلاف کربو که او مروفک بیتاوانه و خلکک هیا جه توره بویه جبرکو بویه سروک امریکا. بری به داوی هاتنه دوباره سرنوچه. ده بردوامی پروسه سربست بردان ترورستن داعش ده پیاده 103 چکدارن داعش سربست بردان. شانده امریکی تایبت جبوی سوریه لگل برپرسیارن ترکیه و پروسه وکشان هزن امریکی جو سوریه گوتو بش بکه. گروپن چکدار ین لعفرین دمینن دو زاروکن کرد راواندن و حدانها چارن ویساوان دیاره. پارتیا دموکراتیان امریکی هولا درخستنا ترامپ جه سروکاتی امریکا دده. هر شاد بن.